Kat kita ke jing no jing raku bala de tikror. Ani nakal yang gojong apa? Tang kumu cabinet minister no. Dengan su jing rap no nakal yang jonga Indonesia no. Ada department jonga sanlak tengah. Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jela Bak Bantedor ulapan benapat ba bekejuaian kensiyo ek futsal ground synthetic track bat floodlight limba Ketenat Terekam Jongu kena bagi kon samla ke West Giants District kinla ban kintil shushu ye kisap ele akai hapok ke district bat ke Jela hiperok kawai. Haka jingete bat ke synthetic track ulai thu bala dep group ban 101 wo agani kemadan limba ke scheme na ke Khelo India. Nang tau laong bagajing temu banchnai ke futsal ground ringkat ki floodlight de namar bakis ngautu ye gajing dan kam ki khun samla ban yo pen bernyaru de gajing ele kai beper wat ha kapor janmit kenang bakin ngop ha gajing sne bopun jat Shushu ulai thu bakasarkar kan sedang no hau benai yayong ye commission football bakalabu ahman leki district kum ki grassroots center advanced center bat ban ajing mentoi ki coach kum juru ye ki khna Kat kita ke jing no jing raku bala de tikror. Ani nakal yang gojong apa? Tang kumu cabinet minister no. Dengan su jing rap no nakal yang jonga Indonesia no. Ada department jonga sanlak tengah. Jaga meka program bala tikror. Hatsan nu siam san nga tangtal along arpo. Mana fiong layo arpo mental at sangasan along arsan. Kat ban kot kanila celebration nga try tuan rup sanlak jongki ka aman ko sikror. Kalong gajing bentoy na kabenta jongki lay tang away ngopi. Nasi ong ni kani sngoba. Abo pinya jika sejan firan ni kia sejan. Abo kong sana jadi gajing trailang dah gajing sewi. Barang kalian ke jonga bukan kalian ke government. Ngimhun ban si tangkum ni. Bat dai na takadaw benangati. Lingba gajing trailang bat ke WGTSA. Pangilapha hangni banwan banwo banko banwo nangabenta ngin siang yau synthetic track hangni lingba scheme ko bangiyo naga Khelo India thap khamne bakti namar kani ka kam kulaya banganwa banong ibi bagajing karpat bagajing ut jong kini ki member kamtam jongga WGDSA ki para tray shitraham shisha nangabenta ko kintiu kami leka Pikram ong yana, kena ngala subha abe, lingba keskim Khelo India banwan ni. Kalau pipan dengar hadu mentah kadai, ya kini arteli kiberang kongren hang ni kini sitting gallery pentap no, bat bermi iplian nang dia unde suban mi narur. Kata kadai kecing kerpat jong sekretari na, kecing kerpat jong walking president ni. Bat kani aku akan nong yapi, ban announce kum ka jing ais ubah kani kesini bengi sedang ban celebrate ya kani ka jingdak san posnam jong kad. West Giant District Sports Association. Bahkan niru nakular rahmat jongki ngin penurlong no mentau senam. Shua bahkan poi code of conduct jong election araja arkula. Ladang ila lady pendap no benyo wan pli. Kata kadai gejing terang gojonga masyong nang tu mene kani su ifika minsim jonga kakende dik namar beleyu ya kani ka kam nilai keren na koy force koy ko ban ngong kam dai su banang sadit ban mentangin keren na masay wasip ni bakan long sisa kajing mentoy na abenta jong kilang baro bat suap bat kani ngom bakala keren ngong ipi bat ngalada phone nang tu ka jakasong ru ya chief engineer ban perstat ya kani na abenta kajing dang kam ngitep baga jain dai kam kani ka juai kani ka kyang nong ba stadium ni kani ka wei ka bala la ban kata lot yakini kisnong di mamarjan gidong di mamarjan badadon kino pi program kino ki jile kai kiwan lot hang de baro tingim hon ngiru ban sukai kumne ban ngong yapi ya jing yaisha kadai kecing jong pilai yaisha kata pusnam mentala daksan Ubak kermen chilla Menteri Ketenat Social Welfare ubaladan lang hakini kesni ula ai ki contain gerkhu ke do ekini ke association bakanang la bandre khamba shushu nang ni shkhaman WJDSA Woblai Amblang Churupi Kawa the live TV Yaki somehow the big stem next came on Hagini stem you down one the spot like Yajar the stem Woblai Amblang Kang Wanang Kuchu Chogani Association Nevanta you ye open top at me
tham tam ya ki khon khon ro ki yong i